د دما مها که ده درگه گراوا امرالی ترکیه لی پیشیا پارێزەرن عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێبەرێ پەکەکە هەتە ڤەکردن و پارێزەرên wî li gel civîyan ji derên ragihandinên Tirkiye balavkirin ku doh çwarşemê her du parêzerên Abdullah Öcalan rêberê PKK'yên bi navên Rêzan Sarîce û Noroz Yosal berev zîndana girava Emralî birêk hetin û lê gel Abdullah Öcalan civiyan û heta piştî nîvroyê lê Emralî man. Ji derê ragihandinên Tirkiye nedane xuyakirin gelo parêzerên Abdullah Öcalan wê vê carê tunameyan belav bikin yan naweke çaweberiya niha name belavkirin. د دوی و مهده انقره بریاره قدغکرنا سردان عبدالله اوجلان جالیه پارێزەرên وی و هەڵ وەشاند ئەو جی پشتی دەرباسبوونە 8 ساڵان ژە قەدەغەکردنێ و عەبدولحەمید گۆڵ وەزیرێدا د تورکیە د کۆنگرەیەکی ڕۆژنەمەڤانیدا ڕاگەهاند کوێدی پارێزەرên عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێبەرێ پەکەکە کارن سەردانە وی بکن و بریارە قەدەغەکردنا سەردانی هاتە هەڵوەشاندن. دما کو د دوی و مهده پارێزەرên ئۆجەلان سەردانە وی kirin. ئۆجەلان نامەیەک بەڵاوکرو د نامەیە خۆدا داخواز ژە قەسەدە و پەکەکەکردن و کێشیان لەگەل تورکیا درێ دیالۆگێڤە چارەسەر بکن و ماترسیên تورکیایên سنووری li ber çav bigirin û pêwîst e sinûr û ewlehiya Tirkiye parastî bê. و پشتی کو عبدالله اوجلان اف نامه دریا پارێزەرên xwe ve belav kir koma civakên Kurdistanê ev nameya Öcalan rat kir û got ku ev name dibin bandora Tirkiye de hatiye nivîsandin û ew pabendiyê bi vê nameyê nakin. Abdullah Öcalan rêberê PKK ji sala 1990 ve ji aliyê Tirkiye ve hatiye desteserkirin û ji wê rojê û heta weke niha di zîndanê de ew ji sala 2011 ve Tirkiye serdan ji bo Abdullah Öcalan qedexe kiriye.